tanpa ada ayah ibu kami di dalamnya ya Allah. Surga tidak akan indah tanpa ada suami istri anak-anak kami di dalamnya ya Allah. Jangan sampai kami tidak bisa melihat keduanya ya Allah. Kami rindu mama, kami rindu ayah, kami rindu dada. Insya Allah mudah-mudahan dada, ayah, ibu, umi, abi kami, mudah-mudahan kita berjumpa kelak di surga nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu